Tribunal Constitucional PA, Vicepresidente Francisco Morales Arabia, Magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, Jinayatag, Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasipa Director Nin, Magistrado Helder Domínguez Jaro, Magistral Rimanacuipi Juñuranakunku, Constitucionalismo Puririscampi, Justicia Constitucional, Sutichasca Juñunacuipi. Kay Yachaykunamantam Rimariikamun, Miguel Ayuso Torres, Universidad Pontificia Comillas, España Hatun Yachayhuasipi Yachachig. Magistral Rimanacuitam Ruarachinku, Centro de Estudios Constitucionales, Jinayatag San Martín de Porres Hatun Yachayhuasipa, Derecho Huasingukupi Umayijkuna. Jayari Rimari Tamñauparirachin, Magistrado Francisco Morales. Rimariscan Manjinaja, Tribunal Constitucional Pi Magistrado Kunam Mascachcancu, Perú Suyupi Constitucional Justicia Calpanchasca Cananta. Jinayatag Constitucional Yachaykuna, Democracia Jinas Papas, Derechukuna Amas Arunchasca Cananta. Ayuso Yachachig, Yuyaymanascan Manjinaja, Constitución Rimaimi Asuangraj Puririchkan, Justicia Constitucional Jina. Jurisprudencia Ruaykunapas, Constitucionalismo Jinayatag Neoconstitucionalismo Yachaykunamanta Yachaykunapagmi, Juk Hatipaykunamanta Rimariikamun. Sum Likantakamam Tinkuycanakunku, Kimsapachak Yachakukuna. Tribunal Constitucional Huasipa Auditorium Ukupiñatagmi Juñuranakunku, Iskaychunka Asesor Jurisdiccional Kuna. Kaimikarun Los Cedros Sutichascañampi, Iskaypachak Iskuniyuk Yupaychasca Huasipi, San Isidro Llaqtapi. Gustavo Gutiérrez Magistrado Rimariscan Manjinaja, Asuanrajmi Kallpanchakuna, Imaymana Kuchukunaman, Justicia Constitucional Chayanampaj, Derechukunata Son Huchakuspa, Allin Kausayta Maskaspa.